Zdravo, ja sam Biljana i dobrodošli na Blez Zora. Danas ću vam ukratko objasniti šta je zapravo lunarni kalendar, koji za razliku od solarnog, koji prati kretanje sunca, lunarni kalendar se zasniva na kretanju meseca. Svaki mesec počinje mladim mesecom, a traje otprilike 29,5 dana. Prateći lunarni kalendar, možemo bolje razumeti kada je vreme da započnemo nešto novo, a kada da pustimo i oslobodimo staro. U njemu se krije prirodni ritam koji mi kao moderni ljudi polako vraćamo u svoje živote. Još u davna vremena ljudi su živeli u skladu sa lunarnim kalendarom, prateći kretanje meseca i njegov uticaj na život. Posmatrali su tesnu vezu između mena meseca i događaja u prirodi, telu i duhu čoveka. Mnoge drevne civilizacije, poput Maja, Kineza, Indijaca kao i drevni astrolozi, primetili su da položaj meseca, planeta i zvezda utiču na poljoprivredni radovi. Setva, žetva, košenje, prvo isterivanje stoke, kao i početak gradnje kuće, sklapanje braka i začeće deteta, donošenje odluka, početak projekata ili odmor. Verovalo se, i to s dobrim razlogom, da tada posebna energija podržava naše namere. Nauka danas potvrđuje da su naša tela sastavljena od oko 70% vode. Ako mesec ima toliku moć da pomera okeane, stvara plimu i oseku, kako da ne utiče i na nas, živa bića? Njegov uticaj je suptilan, ali duboko prisutan. Sa finom energijom deluje na ljudsku psihu, emocije i unutrašnji ritam. Iako to često ne primećujemo, svakodnevno živimo u energiji lunarnog dana, reagujući intuitivno i nesvesno. Tokom svakog lunarnog meseca Zemlja i čovek prolaze kroz poseban energetski ciklus. Poznavanjem tih ritmova možemo bolje upravljati svojim odlukama, iskoristiti povoljne momente, izbeći nepotrebne greške i živeti u većoj harmoniji. Kada pratimo ritam meseca, snaga nam raste, odluke su nam postaju jasnije, a život teče prirodnije. Nije potrebno da se borimo protiv života kada živimo u ritmu sa vasionom, ona radi sa nama. Tada se sve u našem životu rešava samo od sebe. Nisu potrebna suvišna psihička i fizička naprezanja za borbu protiv svakodnevnih poteškoća. No lunarni kalendar ne ograničava, on savetuje, upućuje. Ne postoje loši dani, već samo neprikladno korištena energija. Ako dan stvoren za akciju, a mi ostanemo pasivni, tada ne krivimo lunarni dan. Lunarni kalendar prati prirodni ritam meseca od mladog preko prve četvrtine punog meseca do posljednje četvrtine. Svaki trenutak nosi posebnu energiju. Kada živimo u skladu sa njegovim ritmom, osjećamo više unutrašnje harmonije, bolje donosimo odluke i poštujemo sopstveni prirodni tok. Mlad mesec je vreme za nove početke i postavljanje namera. Ovo je idealan trenutak za postavljanje novih ciljeva, vizualizacija i meditacija. Još uvek se ne vidi s polja promjena, ali se energija duboko u nama priprema. Prva četvrtina je vreme rasta, akcija i pokreta. Oko 7 dana posle mladog meseca, mesec ulazi u prvu četvrtinu. Vidimo ga kao pola meseca, a na nebu desna strana je osvetljena. Ova faza nosi energiju pokreta. Vreme je da napravimo prvi korak ka našim namerama postavljenim za vreme mladog meseca. Možda se pojave prepreke i unutrašnji otpor, ali upravo tu rastemo. Ovo je idealan period za donošenje odluka, hrabrost i prevazilaženje straha, konkretne akcije i ulaganje energije. Ako se osjećaš pomalo rastrzano, to je normalno. Energija se podiže, ali zahteva usmerenje. Pun mesec je vreme emocionalne ekspanzije, kulminacija, jasnoća,
Emocionalno pročišćenje. Ljudi često spavaju nemirno, imaju intenzivne snove ili se bude umorni. Emocije su pojačane, a odnosi mogu postati napeti. Ovo je period kada sve izlazi na površinu i lepo i ono što smo potiskivali. Posljedna četvrtina, čišćenje, opuštanje i unutrašnji mir. Opraštanje, opuštanje starih obrazaca, završetaka projekata, odmor, detoks, meditaciju. Oko 3. nedelje nakon mladog meseca ulazimo u posljednju četvrtinu. Mesec je ponovo poluosvetljen, ali sada sa leve strane vidljivo. Ovo je vreme otpraštanja, završetaka i povlačenja. Energija opagja poziva nas na introspekciju i čišćenje kako spoljašnje, tako i unutrašnje. Zato, umjesto da guraš napred po svaku cenu, sada je mudro da usporiš i pustiš ono što više ne služi. U narednim videima objasnit ću kada je mlad mesec, a kada puna mesečina i kako i koji je lunarni dan u toku i kako je najbolje da se ponašamo u skladu sa energijom tog dana. To će nam pomoći da živimo u skladu sa prirodnim ritmom, da planiramo svakodnevicu s više svesnosti i da napravimo prostor za novu energiju, mir i fokus u životu. Za početak, primetite kada ste puni motivacije, a kada osjećate umor i potrebu za povlačenjem. Lunarni ciklus deluje na naše raspoloženje više nego što mislimo. Počet ćete da živete u sopstvenom ritmu, ne gurajući sebe kad nije vreme, već podržavajući se kada vam energija raste. Kada živimo u skladu sa mesecom, živimo svesnije, mirnije i ispunjenije. Pratite ritam meseca sa mnom i hvala vam.